BIAG Ti Tao. Makablawan kayo itinaimbag kan naragsak nga oras yu amin ngawan labas. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Sakbay ti barumanan nga episode a drama. Makablawa man pa ni Leonora Bautista kan dagiti gagayam na Marlene Mina, Charis Tangilid, Wano Tanggilid, Feli Fiesta, Soledad Valencia, di Tabinalunan, Pangasinan. Kaya ti tayo nga rodendenggan ti episode 335. Dito'y drama tayo. BIAG Ti Tao. Aginanataman pa'y. Nabanog ako na magmagna. Awan mo't nga min tricycle na pagluganan may. Wala tatang. Ha? Amoy ka din o sino di babaeng aglaklako iti prutas iti igit ti kalsada? Ay, ni Jay Sanayta anak. Anak ni Perla ni tabangir a barangay. Duwada iti kapsat na ngaglaklako dita. Kasta ka ni tatang? Apay akasla sana makakita. Bulsek nga main, anak ko. Kasta ka ni? Nagpintas. Kan nagagat. Tawrin mo sana makakita. Kabaalan na latat aglako iti prutas. Wain, anak ko. Naanos kan nagagat na ita abalasang. Tawrin mo kasta ti kasasad na katultulungan na latan ni nanang na. Nadagayan na pintas nga anak ni Nana Perla. Wain, itala makitam ata nabayag kamot nga minijay sudan. Kan kadagito'y la nagsumlina dito'y. Ta nabayag nga awanda dito'y lugar tayaw. Kasta aya tatang? Yala, ituloy tan ti magna anak kaw ta agawid tan. Ang mga maabutan ta dito daw. Kaslamat agtudo manang Jessa. Apay, nasipngat ka diti tangatang ading ko. Wan nga rod manang. Ala, yurnos tan tilako ta tamangan kit din na maabutan ta iti tudo. Kat mabasata nga agawin. Alawan nga rod ading ko. Iyawat munday tapangikan ta kadagiti lako ta. Ala, agurood mo tan. Kani makararbisan manang. Ala, agawa am nga rod ading tapno makaawid tan. Masapat ta amapan aglako inton bigat ading Bella. Tapno makaado ta iti mapaglakwan. Wan manang. Tanasapat tamot ngamin ang nagawid iti kalman ta nagtudo. Iso abasit tin na paglakwan ta. Wan nga rod ading ko. Ngam sana bale, bumawi ta ita. Papa naman akaw. Inak man gumatang iti kape, iti tersina ni Nanasita tatang. Ada ka di ipagatang yaw? Mabalin ka day nga igatangan nak iti sabay jayan da Jessa. Di napinta sa bulsek ngaglaklakaw tatang. Uy, nanak. O sige tatang. Gumatang akman iti kape, Nanasita. Nay, si Mangput Kamut Gayam, Walter Baraw. Una na. Hindi pala na minsan ng aldaw Kat, kumusta nga iti training mo? Nasayat lata ta nalpasen. Ay kat mayat nga ron, Walter. Una na. O sige, panawan kayo pa'y. Inak man gatangan tay sabang ipagpagatang ni tatang. Sige laeng, Baraw. Hello. Naimbag ang sapam, Jessa. Siyak ni Walter. Naimbagmat nga agsapam. Nakaamam ka di itinagan ko. Ni tatang ko Celso. Ni Tata Celso. Sukik ni tatang mo. Isuti ka na yun amang ibus iti sa baala ko mi, Walter. Kasta ka di? Ala, gumatangak man nga ro dito lako yu asaba, Jessa. Mabit laeng Mano akilo ti gatangam. Uray 2 kilo. Naglaing kamutan. Kaba alam nga alaan ti sabay itayan na, nga uray saan mo makita. Wen, Walter. Takabisado ko, gapo iti kinabayag ko nga aglaklako iti prutas. Kasta ka di? Natitibayad ko. Sige, agyaman na ka. Sige. Agpakada akon. Tama nga urayan ni tatang ko dito impagatang na asaba. Sige, agyaman nakmanan. Manang,
Asino ti lalaki aging matang iti sabay itay? Kasla itala makitak day jaya. Ni Walter ading, anak ni Tata Celso. Ay, kasta aya. Mayat matiisam na kan kamanang. Nakaisam lataging ga iti pimanaw. Kasta aya, madlaw mo't ngamin anasing day jay. Wen nga rod manang. Kan amom, nagwapo pa'y. Kan natayag. Kasta aya ading ko. Kat, anya ko maita. Awan, ibagbagak lang matatap no amom, manang. Kumusta nga iti pa naglakoyo iti pruta sa anak ko? Nasaya at matnanang. At damat naglakwan mi Nalaka nasaya at nga rod ano kasta. Bala, umay kay nga rod ang tamangan tayo. Wen nanang, tamabisinak matan. Ay, nanang, kaamamok nga dagayam anak ni Tata Celso Abaro. Jay ka diagnagan iti Walter, anak ko. Wen nanang, Awon, naglupas iti kinapulis day jay. kasta ka di nanang. Madlaw anasing pati pa nagsasauna. Talaga anasingpet day jay abaro. Imama anasingpet, anak ko. Wen nga rod. Ala, mangantayo nga rodan, nanang. Naimbagang sapayo, Bella, ken Jessa. Kastamit kan ka, Mang Walter. Ni, si kamat gayam, Walter. Naimbag nga agsapamat. Umaya ko magumatang iti sa baala ko, Jessa. Mano akilo ti gatangam. Gatangik amin na itanabati ala ko yo. Ha? Sigurado ka? Nagadumat da ito'y. Kabailan nyo ka di akanan amin dagito'y. Uwan, Jessa. Di ka madanagan. Tapaborito ni tatang tisaba. Isa bayadak amin na itan. Ay, payanagan o ginatang mo asaba. Nimbag no may busta na ita. Ang mga numadadaal. Ipadawat ko kan nanasita ti daduma tatang. Kan tapno ada pundoyo ta amok a paborito yo ti saba. Sana balay ta hap-ripe pay mat ti daduma. Sabagay mat kadi Nanasita. Padawatan kay man iti saba. Nay, apay. Naggapon dagita asaba, Walter. Ginatang ko na. Kat saan mi akabaala na kanan amin kan tatang. Di tayan da sa abulsek, tinaggatangam iti daytoy. Wala na. Ne. Kaslaad da madlaw ko, Walter. Sumanubli kamot di ta pagtagilakwan da sa nga agkapsat. Ha? At dan sakit di kursonadam kadakwada. Eh, awan dakas na ta baro akmait. Apay, asino kadakwada ti kursonadam. Jay manang, wano jay ading. Kwa? Ni Jessa nana. Nagado ababalasang dito'y lugar tayo. Ngam ni Jessa pa'y mo tinapilaim. Ha? Kursonadam, nga oray kas jeti kasasaad na. Apay, ada ka ni dakas na, nana. Apay, di ka mabain baro. Di mo ibain ni Jessa. Saan nana? Awan mo't dakas na no agayatak ken kwa na. Balasang mo't ken baruak. Iso nga awan problema. Nanang, amuyo ka di? Kanayon mo tanagumatang di anak ni Tata Celso iti sa baala ko mi. Pasaray gulpian na pa yan Ay, kastaya anak ko. Haka nasaya at atap no maibusa ka na ayon tila ko yaw. Nanang, kanayon amaya tiisam na kanimanang Jessa. Gagangay na anak ko. Nakayawan siguro iti kinapintas ni Manang mo. Aywan, ayan ni Manang mo ngayon. At da iti silid na nanang. Madi ka nung amin tirik nana. Anya, nay, apa yun ngay? Naimbagang sapayo na perla, aling Bella. Ay, kastamot kan ka, Walter Barok. Gumatang ka kadimanan iti saba. Wan ko manana. Ngam, apay asaan nyo akadwa ni Jessa? Ay na, maditirik nana, Barok. Isu asyak ti kadwa ita ni Bella nga aglakaw. Kasta ka di? Ay, pakibagayon tungarod nga agpaimbaga dagos ni Jessa, nana. Mala, Barok.
Katagyaman ka may. Maria anak ka, at damadlaw ko kin ni Walter. Kurso nada ng samot ni Jessa ijay bangir a barangay. Di aglakla ko iti sabay iti igid ti kalsada na nang. Wow, nanak ko, Kasta aya. iso adi ka agpaati wanak ko. Masapol asika ti makagasat ni Walter. Tada kayo ti agbagay. Ken kayat kulaunay ni Walter apara ken ka anak ko. Tadi adal. Sayang ni Walter no kaskasano. Ado kami nga kurso na daken ni Walter. Idi pailang mas daawak man. Hanak mat nga panpansinan. Mas daawak Napintas ka mo. Ngam sabali mo't ti type na. Iso nga agpapintas ka pa'y iti husto anak ko. I-chat mo. Agpapansin ka kunkwana. No kasapulan nga agparik na ka. Aramidem. Piko tampaykit din ano ka ba ulam? Ay, saan pala aray bustay ginatang mo asabay din na minsan nga daw. Itagim matang kamanay. May bustan tulat tatatang. Madlaw ko, anak ko. Adan samad kursonadam kanagidya kabsat. Ha? Asinaw ti kursonadam kanakwada. Ni Bella wano ni Jessa. Jak ilibak tatang. Ni Jessa ti pakarik naak iti ayat. Anya? Ay, katawan dagas na anak. Baro kamay kan balasang ni Jessa. No kasta, kayat yun ni Jessa para kanyak nga uray saan na makakita? Kat no isaw ti pakarik naam iti ayat ako naam. Di isaw. Sikat agdesisyon iti dayta, anak. Kumusta kan, Jessa? Nasayat ka din, tirik nam? Wan, Walter. Naimbaga na kun. Gumatang ka kadi. Mano akilo tigatangam. Saan? Adala ko mga kayat kong ibagakan ka. Pasensya ka na. No, dito'y ti pangibagak iti na ito. Gundawayak ti kawan di kabsat mo. Ha? Anya nga minti ibagam, Walter. Agayatak kan ka, Jessa. Ha? Nariknakon na ito, hindi na mo pala nakita ka. Nalagaan nga mintiriknak. Kan naragsakak na makitkita ka akanayon. Walter, kasla imposible day tang ibagbagam. Bulsek ka. Idinto tasi ka, kat normal ka ang tao. Awan diferensyam, kan may sakapay a pulis. Apay. Anda ti parikot iti dayta. Balasang ka kan baro akmat. Walter, may saka a profesional. Idinto ta siya kat bulsek ka. Kan aglaklako aklaang iti prutas dito igid ti kalsada. Sigurado nga ado ti saan nga umanamong iti relasyon ta, no bilang taklunan ka. Awan bibiyang ko, no nyaman ti ibaga ti sabali at tao ka data. Basta siyak, uray asino ka pa'y, ayaten kan tulat ta. Ket saan ka nga apuraan ang mga klon kanyak? Si urayak akanayon, Jessa. Manong Celso, apay nga intulok mo ani Jessa ti Armandya anak mo. Isumat nga raw ti kursonada na. Kan may sa baraw kan balasang damay. Awan lapad iti panaginayat da. Ay na, dakkel a pagbabawyan to ni Walter dayta kun langarudon, Manong Celso. Apay nga yakas ti bagamsita. Sigurado nga sila ang timarikrik na ni Walter para kin ni Jessa. Saan nga ayat dayjay? May mayat pa'y ang adayo ni Maria nga anak ko nga arman ni Walter. Tagpadada na kaadal. Kan awan pa'y diferensya yung anak ko. Awan, saan da nga agbagay iti dayjay Jessa? Saan ang maikari para iti anak mo, Manong Celso? Sita, saan mo napakibyangan ida, tadan panunot da. Amudan ter aramidin da. Ni, da kayo matgayam dayta, nanasita.
Gumatang kayo ka di iti saba. Saan? At dala umay ko ibaga. May papanday to'y iti panag-araram ni Walter ken ka. Ha? Apay ka di nana. No adda planom ang mga klon kin ni Walter. Ibabawi mo. Apay, di ka mabaeng. Saan ka ang maikarikan kwa na? Ha? Ado, timang ibagbaga. Saan la siya? Ibagbaga da pa ikit di ang mabagbagtit ka nun ni Walter. Tadi na ang mutar aramidon na. Wano, ginargaray ma. Iso nga agpatay launay kan ka, Ni, saan mat anana? Awan kinapod no dagit ang ibagpagay. Nay, di kagsangit Tama nga no ibagada pinagsangit ka. Sige, panawan kan. Basta laglagi pam dagitim bagakan ka, ha? Nanang, apayakas kiti bagbagan ni Nana Sita kanya. Madlaw na sakit tinakam na kanya. Ala anak ko, di mo ikan kano, timbaga anakan ka. Tapno saan ka ma-stress? Nasakit anak lang amin itimbaga na Nana. Ala, di ka paapektar iti bagbaga dagiti tao. No adda pa nagayat mo ken ni Walter. Aklunam kit din. Tapno agtalnan dagitaman nakibiyang. Nanang, Kasta talaga ni Ayat. Ado, ti pagdalanam. Sana puro ragsak ti mapasaran. At dalatamot sa mapasaran, Iso ang basapol nga agbalin ka na tibkaran ako. mabainak sa na mga klangkin ni Walter, Nanang. Ay na, amok nga da panagayat mo ken ni Walter. Mariknak da itanak ko. Tano siyak, awan makunak ken kuana. Nakasingsing put, abaro. Nagasat ka no kasken kuana ti pagtinnagam. Kumusta nga yan akaw? Nagpariknakan kin ni Walter. Kanayon ko nga i-chat. Kumusta ak ngam nagtamnay matireply na. No da dumakatam sa aplang pa'y tireply na. Anya? Iso nga hang ko nga inti-texan. Sige tarom warak na nang. Nanay, papanamanan katrabein. Ada diet ko na nang. Apay. Addan nubium aya. Adan Kakaklon ko lang iti kalman. Anya? Agoray ka. Di adal ka day. Uwan nga maawan pa'y trabaho namat. Agsapsapol pa'y lang. Nakasaganak amang ipanagnak itinapod no panagayat ko ken ka Jessa. Ikasar ka, apaman nga klonen nak. Walter. Ay ayatin ka. Pangasim, aklunam ko man ti ayat ko tapno makapagsimpatan. Nakasagana ka kadiiti anyaman nga ibaga ti tao, may papan ka data. Awan bibiyang ko kanakwala. Basta agayatakan ka. Agyaman nak, Walter. Ay ayatan ka mat. Ha? Ay, agyaman tayo naklunakon. Ay ayatin ka mat. Sige, pagsasaritaan tayong ti panagkasarta, ditan ibay-bayag pa'y. Sige, sikat ti makaam mo, Walter. Talaga na ulawon di anak mo, Manong Celso. Ikasarnan di saan mat ama ikarikan kwa na. Kasano nga'y nga agmarcha day jay, kib-kibinan dan tulatan. Gusto ko man na itapan ang uyaw mo ka ni Jessa, Sita. Amumay ta saan anasaya at aguyaw. Apay nga aramidam ti kasta. Kapu ka na ita saan at ti anak mo ti inayat ti anak kaw. Ha? Di nagayam ang mutagpili. Ha? Agpinustata. Agbabawin to di anak mo. O sige Sita, labasan ka pa'y. Congrats kada kayo, Manang. Manong, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Bella, ading ko. Agyaman kami, ading ko. Ay na, kasla kaano lang inagararam ni Manong Walter ken ka, Manang. Ngam ita,
Nagkasar kayon. Agasawa kayon. Wen nga rod nga uray ado ti maibagbaga dagiti ta. Di mon sang kabalikas dayta, Jessa. Baybay am na kita at tao. Apal dalang dayta. Mangan kan apay akas laaglaladot ka, Maria. Ay, agninawak ngamin, nanang. Anya, kat amo tinubyom dayta. Wan ngam, awan matan. Imawaran. Imawaran nga. Imawaran timarayan. Intarayan na kon idinaamuan na nga masikugak. Anya, apay ngay, ay saan ang mabalay? Ikamat mo ti bagay. Apay, kastalat kalakanan ti panang-panaw na ken ka. Baybayan yun. Naumaakmat laangan kanya na. Iso na laang ata. Masikugak matan. Sapayang ko amo nga masikugak at nagtumtumarak iti agas. Gapo iti panagsakit ko iti manunga aldaw. Ala, basta aywanam nga rod ti sikog mo. Anya ngay, katadaditan. Aklunan tan ati amin, anak ko. Babae timpas ngay mo, anak ko. Hangam, ay, apay ngay akas ta ti itsura na. Saan mat anormal ti bagina, anak ko? Ababa ti may sa nga ima na. Kun adda diferensya ti may sa mata na. May sa siguro nga rason ti panagtumtumar ko edi ti agkakapig sa nga agas, nanang. Hindi diya kamo nga masikugak gayam. Ay, apay ngay, anak ko. Apay ngay, akas ta ti itsura ti apo ko. Nay, da kayo matgayam ti masabat ko, Walter. Jessa. Nanasita, papanan nyo? Iso ka din dayta ti anak ni Maria? Wan, Barok. Mapan ko ipa-check up. Tawan nuwayan ni Maria. Napan nagtrabaho. Hangam, apay nga inabungan nyo iti lampin? Kwa. Napudot ngamin, Barok. Awan pa yung may. Iso nga inabungak. Ha? Kumusta nga, Jessa? Nasaya at mat, nana. Alaak man, dahito agundaway. Nga agkid daw iti pamakawan ka na kayo, Walter. Nangrunakan ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, inuy-uyaw ka iti kalabas. Sorry. Awan anyaman na, nana. Linipat minday jay. Agyamadak ano kasta. Maragsakanak para ken ka, Jessa, balasang ko. Ngamin, nakatumpong ka iti kaskin ni Walter. Nasingput alalaki. Wen anana, manipod nagasawa kami. Ison tinagbalin amatak. Ta iso ti kanayon amang kibkibin kanyak. Wan nga rod. Yap apal ko di anak ko ken ka. Sapay ko tamatagin ayon ti kinaragsak yu adwa. Agyaman kami, nana. Agyaman kami, nana. Di kagisawang iti pakasaktan ti pada matao. Ta high-tech itan ti bagbagada karma. Plan-planwan pailaeng ngam nakasaganan ni karma amang darup kan ka. Alaga gayam di tamanan tinagpatinggaan di sabalimanan a drama. Wano pakasaritaan dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Agyaman kami, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa kada tayo amin.